الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama Palembang. Alhamdulillah, hari ini Rabu 17 Juli 2024 Masehi bersama dengan tanggal 11 Muharram 1446 Hijriah. Mari bersama kita melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Junaidi Hasib dan salat akan diimami oleh Al-Ustadz Habibi Lutro Al-Hafiz. Dilanjutkan dengan cawisan ba'da salat bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Agus Haji Muhammad Husni Tamrin dengan pembahasan tauhid. Berita duka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia nama Nyayu Mizawati binti Ki Agus Masji yang merupakan istri Al-Ustadz Kemas Sukri Masji, umur 50 tahun, alamat Jalan S.A. Somad, Lorong Kumpe Berayun 23 Ilir. Jenazah akan dikebumikan pada hari Rabu 17 Juli 2024 Masehi. Disolatkan di Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama Palembang sesudah sholat zuhur. Jenazah akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Puncak Sekuning. Dan jenazah akan disolat yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Habibi Lutro Al-Hafiz. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya. Kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من صحيح أهلها. استولوا الصلاة رحمكم الله. استووا صفوفكم صفوفا من تمام الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم يا كريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر 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 الله الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقدرنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب دعاء السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد. الفاتحة. الله يغفر لها ويرحمها ويسكنها الجنة برحمته ووالدينا ووالديها خاصة جميع الأموات المسلمين والمسلمات عامة وإلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
rabbil alamin. الصلاة جامعة الصلاة جامعة صلاة الجنازة حاضرة رحمكم الله. صلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا تعالى صلي. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت الله أكبر. اللهم اغفر له وارحمه الله أكبر. اللهم تعالى إنك رؤوف رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في ملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واجمعنا وإياها والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك والذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma laha warhamha wa'afiha wa akrim nuzulaha wa aqsim khawlaha wa ghsilha bil ma'i wa salji wal barad wa naqqiha minal khotoya kama yanqasabul abiyadu minal danas wabdilha daron min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa aizaha min azabil qabri wa fitnati wa min azabin nar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ighfir lana wa laha wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma sabbitha bil qawlis sabit kama yusabbitullahu allazina amanu bil qawlis sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب دعاء السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحة والسر الفاتحة وبركة الفاتحة وبخواش الفاتحة يا بريا الهم يا كاشف الغم يا مالي عيبه يغفر ويرحم ويدفع البلاء يا الله ويدفع البلاء يا رحمن ويدفع البلاء يا رحيم. ادفعنا من كل بلاء دنيا وعذاب الآخرة. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala walladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala habibina safina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullah mastata'tum wasari'u ila magfirati rabbil alamin. Bapak saudara yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka cawisan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang belum berniat i'tikaf, mari kita bersama berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Minggu yang lalu kita sudah membaca dan menerangkan beberapa dari apa yang Abah tulis, yang itu menyangkut dari apa yang Allah firmankan di dalam suratul Ikhlas dengan pola bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan lanjutkan dengan judul kecil, Adab Meminta Seorang Hamba. Ditulis oleh almarhum Kiai Haji Muhammad Syukri di dalam kitabnya Menyegarkan Iman dengan Tauhid. Bi annallaha yaghfir lahu wa yarhamhu wa yaj'al qabrahu radatan min riyadil jinan wa yanfa'na bi ulumihi fid darain. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita istighfar dulu. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahal azim min kulli dhanbin zahiran wa batina. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebelum jenazah ini, sebelumnya juga sudah ada jenazah yang itu kita semua selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu zikrul maut, karena zikrul maut ini salah satu pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam isimnya yang muhyi wa yumit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekarang kita dalam merasakan di dalam sifatnya yang hayat, kemudian kita dirasakannya dengan kehidupan, bahasa kitanya masih dihidup ke, belum dimati ke. Tapi ada saudara kita yang Allah zahirkan bahwa dia yang menjadi pelaku itu, hari ini kita sholatkan. Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, bila mana ada jenazah, ada yang meninggal,
itu ada kewajiban buat kita, walaupun kewajiban itu disebut dengan fardu kifayah, artinya sebagian kita akan melakukan itu. Itulah tadi ada sholat jenazah. Nah, siapapun yang tadi hadir, yang melihat, itu hendaklah melihat tidak pada pasal, melainkan kembali kepada asal. Dulu almarhumah 50 tahun yang lalu dihidupkan. Ternyata setelah 50 tahun Allah buktikan, aku yang mematikan. Nah, kita ini belum giliran. Jadi mau atau tidak mau itu akan sama menemui ism Allah yang namanya Mumit. Kalau sekarang kita dalam ismnya namanya Muhyi, satu saat kita akan merasakan hal yang sama, namanya masuk di dalam ism Allah yang Mumit. Dan hari ini kita bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala huwa Muhyi wa Mumit, bahwa Allah Subhanahu wa taala dia yang menghidupkan dan dia juga yang mematikan. Shadaqah. Maha benar Allah. Dan sudah itu kita saksikan. Nah, beginilah perjalanan kehidupan kita. Terus begitu. Mudah-mudahan dengan ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan bacakan, mudah-mudahan ini bisa bertambah keilmuan kita, bertambah kita dekat kepada Allah, bertambah iman dan bertambah amal. Adab meminta seorang hamba, ya bena Adam, ati'ni fima amartuka wala tu'allimni bima yuslihuka. Hai anak Adam, taatilah perintahku dan jangan engkau beritahukan kepadaku apa kebutuhan yang baik bagimu, yakni engkau jangan mengajariku apakah yang baik bagimu. Tapi kan kenyataannya seolah-olah kita banyak melakukan hal-hal yang kendak kita, puji kita ini bagus, padahal itu jelek buat kita. Nah, ini jangan dilakukan. Sesungguhnya aku telah mengetahui kepentingan hambaku. Aku memuliakan siapa yang patuh pada perintahku dan menghinakan siapa yang meremehkan perintahku. Aku tidak akan menghiraukan kepentingan hambaku sehingga hambaku memperhatikan hakku, yaitu kewajibannya terhadapku. Ida neko ketika perintah itu ada, cukup jalan ke. Kalau diperintahkan sholat, kita lakukan sholat, aman kan? Mudah saja. Jadi hal yang mudah itu jangan dipersulit. Nah, kita ini galak menyulitkan diri sendiri. Kati waktu, dok pocok, kotor, macam-macam. Padahal pekerjaan yang lain yang itu sifatnya mubah-mubah saja banyak yang dilakukan dibanding dengan apa yang menjadi perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan setelah ini kita bacakan, kita tidak lagi pada poin-poin yang duniawi yang itu akan terbawa di dalam perjalanan kehidupan kita sehingga bisa menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Mata razaqaka ta'ata wal ghina bihi anha
fa'lam annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu zahiratan wa batina. Apabila Allah telah memberi rezeki kepadamu berupa perasaan puas melakukan taat beribadah pada lahirmu dan merasa cukup kaya dengan Allah dalam hatimu sehingga benar-benar tidak ada sandaran bagimu kecuali Allah, maka ketahuilah bahwa Allah telah melimpahkan kepadamu nikmat lahir dan batin. Ya Rabb, kadang-kadang terlintas oleh kita, ya Allah, lama ini seolah-olah dia taat sekali, tapi ada hal-hal yang dia inginkan tidak diwujudkan. Di awal sudah diberikan aba-aba. Allah tuh tahu segalanya. Ngapa begitu nak repot-repot? Tinggal jalan ke baik. Nah, ada saatnya kita dirasukannya dengan ketaatan, ya, jauh kenyo dari bala, jauh kenyo dari kesusahan. Ada saatnya ketika rasa itu ada, bahwa taat itu dirasakan Allah kepada diri kita, dan zohir bahwa ngerasa itu ada di dalam diri ini, itu hadiah besar dari Allah untuk kita. Nah, saat itulah seperti kita sangat dekat dengan Allah dan senang banget. Insya Allah masing-masing kita sudah pernah ngerasakannya, tapi kadang ada yang nerus, ada yang dicabut. Maka salah satu doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Karena ketaatan itu sendiri tidak dengan hasil akal ini saja. Akal kadang kita dapatkan ilmu bahwa ini tidak boleh, ini boleh, ini harus dilakukan, aqimus shalah, ilmunya sampai. Tapi tolongan Allah, hidayat tak masuk, kapan dia buat sholat? Tidak. Maka sedekah Rasulullah ketika diajarkan hal bab di dalam sholat. Tadi kita sholat sama-sama, Pak. Tapi di ujung sana banyak yang tidak dapatkan hidayat itu. Tidak, dia ke sini. Ada yang dapatkan, dia tetap lakukan. Tapi pada saat qad qamatis shalah, siapa yang pacak ngerasakannya? Dengan jawaban aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ard. Jadi ada pengakuan sebelum sholat tadi itu. Ketika qad qamatis shalah nyatonya bahwa itu bukan dari kekuatan diri kita, dari kehebatan kita siapapun kita, tapi aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ard. Sama kan di sini. Nah, jadi apapun dia, ketika ada kata qad qamatis shalah, kemudian dia mengerti, dia akan merasakan bahwa hal itu dari tolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tidak boleh diabaikan. Seorang hamba dituntut dua macam, yaitu menuruti perintah dan meninggalkan larangan pada lahirnya, dan bersandar atau berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada batinnya. Oleh karena itu, siapa yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala demikian, berarti telah menerima nikmat Allah yang lengkap lahir dan batin. Nah, terus kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya itu ada di dalam diri kita. Coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ujian.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Muji lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Pujian. Maliki Yaumiddin. Pujian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ngomong. Diajarkan oleh Allah, ngomong kamu cuma ini. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Yang pucuknya itu adalah pengakuan, yang bawahnya adalah doa permohonan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Rabb, ada satu jalan, kita minta yang itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di dalam Fatihah 3 ini tidak terlepaskan. Jadi kalau paham dengan Fatihah baik, wah itu udah luar biasa. Ini baru yang kulit-kulitnya dalam Fatihah itu. Nah, saya lanjutkan dulu. Khairum ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baik yang harus engkau minta dari Allah ialah apa-apa yang Allah perintahkan kepadamu. Jadi kalau minta sesuatu itu ada hal-hal yang jangan di luar itu. Ya Allah, aku nih sholat baru lompat kijang, lengkapi. Ya Allah, tolongilah aku baca selalu sesudah kita sholat-sholat rawatib, sholat-sholat wajib, melakukan sholat-sholat sunat rawatib. Ya Allah, tambahi aku, dan begitu seterusnya. Mudah-mudahan itu kita dapatkan sehingga ada dirasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala itu, bahwa apa yang kita lakukan di dalam perintahnya karena tolongannya, ya. Maksudnya sebaik-baik yang harus engkau minta kepada Allah supaya engkau tetap iman, patuh taat pada semua perintah dan larangan, istiqomah dalam pengabdian diri kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebaik-baik yang harus engkau minta, baik untuk dunia maupun untuk akhirat, sebab hanya itulah kebahagiaan yang tiada tarah bandingnya. Allahumma tsabbitna bil iman, wasabbitna bil Islam, wasabbitna bit tauhid, wasabbitna bil i'tiqad, wasabbitna bil ma'rifah, wasabbitna ala dini sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu diminta. Oleh karena itu hendaklah berdoa. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ikhtitam. Karena perjalanan di dalam kehidupan kehadirat Allah Subhanahu wa taala adalah keridhaan. Keridhaan. Maka di dalam puasa ini masyhur doanya. Boleh tak kita lakukan di luar puasa? Yes. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Masya Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi doa ini Bapak Saudara sudah hafal, berarti tinggal melanjutkan. Dan jangan lupa ketika Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, itu bagian daripada juga yang kita minta. Karena ketaatan itu darinya dan dia juga berhak untuk nyabutnya. Jadi kalau sekarang lagi senang-senang pacak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, minta ya Allah tetap jangan dicabut kembali apa yang sudah kita rasakan ini.
karena bisobai iman itu yazdadu wayang kus. Sedang ini dia naik, oh rasa lemaknya, tapi satu saat dia akan tuh turun. Nah kita mintakan sabit nabil iman ya. Ini saja, mudah-mudahan hari ini bertambah iman kita, bertambah ilmu kita, dan bertambah amal kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Ya alima ma fis sudur ya Allah. Akhrijna ya Rabb minadz zulumati ilan nur, nawwir qulubana binuri hidayatik. Allahumma hdina hidayatal muhtadin, Allahumma hdina hidayatal muttaqin, Allahumma hdina hidayatas sabirin, Allahumma hdina hidayatal mustaghfirin wat taibin. Ya Tawwab, ya Tawwab, ya Tawwab, ya wasi'al maghfirah. La yaghfiru dzunuba illa anta, antallah, antar rahman, antal ghafur. Allahumma alif baina qulubina wahdina subulas salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ini tahun baru kita. Ini pakai apa deh? Hah? Mesin Gojek. Ikut kan? Pakai apa? Pakai apa? Motor.